ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لربك وأخرجنا من ظلمة الودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير وطهرنا من رجس الكفر وحبك وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله إلى الله بالحسنى وخير البشائر. ربي يا ربي سلمنا يا Yeah.
wa ila arwai Sayyidil Habib Syekh bin Idrus Al-Hasni wa usun larba kabit wa kitai basrun ibadat sekareh wa muhajir wa khususan ila hadrati Ki Abdullah Umar Wajai Muzayyana wa ila arwahi Kaji Kusyairi Abdullah wa zawjati wa Kiai Haji Khalil Abdullah wa Kiai Haji Masyud Abdullah wa zawjati wa Nyai Maskufa binti Ki Abdullah Maswali bin Ki Abdullah wa jami'i masayakhina wa masayakhihim wa jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa khalatina thumma ila arwahi kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna Allah yaqdi hajatina wa yuyassiru lana wa lahum umur ad-din wa dunya wal akhirah wa yahtimu lana wa lahum bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lakum wa lakunna al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Haji Mukhtar, Bu Haji Mukhtar, Pak Sukarso, Pak Subjan Samsuri, Pak Haji Abdul Syukur, Pak Haji Basri, Bu Haji Halimah, Pak Haji Ismail, Pak Khotib, Bu Julaiha, Pak Amari, Muhammad Sodik, Muhammad Toha, Muhammad Sohib, Pak Mukani, Bu Suwarni, Bu Sunsani, Pak Tapima, Pak Abdul Hafid, Pak Masduki, Pak Atim, Pak Sahal, Pak Haji Ridwan, Pak Naam wa zawjati wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Wafi, Pak Haji Ikram, Bu Rahmah, Pak Abdul Muhid,
Bu Musri Ayuhun Nia Siti Salama Pak Haji Abdul Malik Nyemas Kufah Bu Lali Bu Haja Salma Bu Sulehana Pak Usman Bu Musli Ananya Wasi'ah Pak Hasan Pak Yansur Taha Haji Hamzah Bu Nyai Daifah Pak Haji Mahmud Bu Hajjah Mahmudah Bu Hajjah Sukarsi Pak Zainal Abidin Muhammad Jamal Muhdar Ahmad Jauhari wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwah Pak Mulyan Syariat Bu Mu'arah Pak Hasin Bu Muhanna Fadillah Pak Haji Abdul Ghaffar Bu Uswatun Hasanah Pak Syafi'i Bu Sa'idah Bu Mana Pak Sirun Pak Aspali Bu Rusyana Bu Misnawati Pak Saluki Bu Marudiyah Nyai Rubaiyah Bu Husninda Pak Sahri Pak Sanawi Bu Sanawi Pak Rayyan Ilmiyah Muhaimin Muhammad Ulum Pak Durakim Bu Sana Pak Naim Pak Parji Bu Ngatina Pak Tajib Pak Tajab Wafal Mahendra Budi Setiono wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Haji Anwar Bu Suratmi Pak Qasim Pak Dasan Pak Jumar Pak Ihsan Pak Thoyib Pak Kamal Bu Sunari Pak Haji Abdul Karim Pak Yai Ta'i Pak Muhrisin Pak Sarkawi Bu Ri Sunari Pak Marhatta Pak Sahal Pak Sujar Pak Lapsir Muhammad Khairul Udaya Bu Asia Nur Akban Pak Ajib Pak Nafi Pak Tajuri Bu Su'am Pak Sawam Pak Ahyari Bu Musri'ah Pak Salama Pak Mat Halil Pak Fudholi Bu Ika Bu Muirat Bu Suhipa Pak Ustadz Samuji Pak Sanatin Pak Haji Kastolani Bu Nurbiatun wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Sunoto Pak Mahlan Bu Yem Pak Basimin Pak Sarbini Bu Kasyatun Pak Asib Bu Nyailali Bu Muhayyam Pak Tajab, Bu Tajab, Pak Saim, Pak Kamil, Bu Hasanah, Pak Madrian, Bu Sari, Pak Basri, Muhammad Atim, Pak Ahmad Muzani, Pak Parkan, Bu Musliha, Pak Bu Siasi, Pak Jabir, Sumini, Bu Alia, Bu Asti, Bu Samamun, Pak Ajis, Pak Muaji, Muhammad Syaroni, Maisaro, Bu Supatmi, Pak Wafir, Muhammad Nizar, Pak Mastuli, Bu Bunaya, Siti Halimah, Pak Wakirun, Bu Iya, Bu Haji Irsyad, Bu Jamilah wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa husnanillah Pak Amir Pak Umrati Pak Pairan Pak Husnan Nyai Sur Pak Nasiri Muhammad Asir Agus Saiful Pak Nahran Pak Aki Bu Siti Pak Mulyan Bu Surati Pak Nahrawi Pak Iksan Bu Satuni Muhammad Ibnu Harrozim Pak Manu Pak Mukyan Bu Sumrati Bu Ruhana Mesna Bu Mesti Pak Sulani Bu Sutri Bu Wa Pak Hus Bu Atifah Bu Hawa Pak Homsai Pak Yakub Bu Rasmini Muhammad Rois Bu Mestu Pak Haji Hudori Bu Aisyah Hudori Pak Abdul Kafi Pak Supatan Kaleb Bu Sarah Muhammad Huji Pak Fathul Bari Bu Suwasmi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa husanila Pak Sujiid Bu Kumaria Muslimah Pak Muhajim Muhammad Sujin Bawar Sumbo Siti Pak Rokyan Pak Ismail Bu Sutri Pak Solani Pak Lug Bu Rupi Pak Haji Nasihuddin Bu Solihatin Yai Samai Nyai Tema Bu Riyami Pak Amar Panji Pak Supanggi Bu Tin Pak Haji Hasim Bu Sulaiha Umi Kulsum Pak Hasanah Bu Suranti Bu Sulha Pak Maksum Bu Nasira Pak Hamid Haji Basuni Bu Kayat Pak Rus Pak Toha Pak Senimun Bu Sa'deya Pak Hasim Pak Basri Khairil Anwar Pak Sujai Pak Ansori Pak Sohib Bu Pak Kusmairi Bi Hunaina Siti Robiah Siti Mutmainah Pak Rukai Bu Kasi Bu Samuna Muhammad Imron Bi Hasanah Pak Hamid Siti Rohmah Pak Adi Pak Haji Maksum
Bu Martiati lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa uzanillah Pak Haji Abdul Jalil, Bu Surya, Pak Askar, Pak Supanda, Bi Maimunah, Pak Doso, Siti Fatimah, Bu Asma, Pak Dai, Pak Nasirun, Pak Rohani, Bu Ama, Bu Supa, Pak Tolahat, Pak Satuman, Bi Khotijah, Pak Abdul Rahman, Pak Abdul Rahim, Pak Sulihi, Bu Juria, Bu Khaifah, Pak Sudarto, Haji Mansur, Haji Mansur, Pak Haji Asik, Bu Kangen Muhammad Ja'far, Sampurno, Bi Rifkia, Pak Muhaya, Bu Satumi, Pak Madahlan, Pak Saman, Bu Sanati, Pak Kamil, Pak Rasad, Pak Basun, Bu Buria, Pak Markai, Bu Sukama, Pak Said, Muhammad Fauzi, Bu Surat, Bu Suhra, Pak Halik, Pak Sungkem, Bu Kuswati, Pak Samai, Siti Sofia, Bu Tika, Haji Miarsah, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa uzanillah Pak Tinsar, Bu Untin, Pak Haji Muhyiddin, Dewi Aminah, Pak Homsai, Bu Sai, Pak Mutasim, Bu Aminah, Pak Badri, Bu Musliha, Pak Madlasim, Pak Hasim, Bu Hamami, Pak Madrasah, Bu Kasyati, Bu Sayuti, Bu Musta'ani, Pak Zainal Abidin, Pak Munir, Bu Supiati, Haji Abdul Latif, Bu Natri, Pak Hadib, Pak Hasani, Pak Nitam, Bu Ngatemi, Pak Bakir, Bu Rukmini, Pak Mukarrom, Pak Sirat, lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Pak Hasani, Pak Hamzah Muhammad, Pak Majadid, Bu Halimah, Bu Yana, Pak Sanokin, Bu Suha, Pak Rasidi, Pak Haji Syafi'i, Pak Abdul Latif, Pak Usmar, Pak Munai, Pak Busnai, Pak Samsudin, Pak Abdul Ajat, Bu Suja, Pak Hayat, Bu Hayat, Muhammad Hasib Yusumi, Pak Matahari, Bu Hamad Hari, Pak Haji Abdul Qadir, Pak Abdul Wahab, Pak Asani, Pak Aliman, Bu Asrid, Bu Asti, Pak Hussein Lukman Hakim, Bu Tumina wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Bu Tia Muhammad Hamdan, Pak Abdul Qamar, Pak Satimun, Bu Sohana, Pak Sio, Bu Siami, Muhammad Juari, Pak Sadrai, Pak Sulin, Bu Misnari, Pak Sonti, Pak Ranggan, Bu Ranggan, Pak Mudasir, Bu Paina, Pak Kusnari, Bu Najam, Bu Muara, Pak Si, Pak Maudin, Bu Amira, Pak Bu Supeni, Pak Haji Marnai, Bu Noah, Pak Haji Anwar, Bu Haja Sudi, Pak Haji Wazali, Pak Haji Mastura, Pak Si, Bu Yamasi, Pak Sukri, Pak Sonti, Pak Solehudin, Pak Musiri, Bu Asmani, Pak Jazuli, Bu Asya, Pak Matasim, Pak Sulipat, Bu Ali, Abi Jumani, Bu Naria, Pak Bu Amin, Pak Kasri, Bu Maryam, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwah Yusra, Bu Suhana, Pak Suhana, Bu Ahawati, Pak Mano, Bu Satma, Muhammad Harif, Pak Sukra, Bu Sauda, Muhammad Haji, Pak Sanokin, Bu Munantan, Bu Naya, Musliha, Pak Dinot, Pak Ilyas, Pak Hasin, Bu Hasinan, Pak Sinal, Pak Sarpi, Bu Noah, Pak Marjilan, Bu Supiati, Pak Labu Tiara, Bu Dihana, Bu Juria, Bu Tawami, Bu Surintin, Pak Tasan, Pak Mursalam, Siti Jamila, Bu Urifa, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا يا رسول الله إنك رحمة ألا يا رسول الله إنك
وإنك سر للوجود وصفوة كؤوس التصابي في هواك لذيذة وليس كتحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام بضاب سألتك يا مختار بالحمد والسلام بحق جلال الله والنور والسلام فتعطف علينا بالوصال فهمنا وإن صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب فكل الذي فوق التراب يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا سيدي اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغراء إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب ما عدنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله كان المهاجر صفي الله غوث الورى قدوة القدم ثم الموجه لدين الله ساقفنا خارق العذاب يا
شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث الماني السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبه الأفل والمائل والطال والغارب ويوحد الناطق والصامد والجامد والذائب يدعو بعدل الساكن ويسكن بفضل الضارب. لا إله إلا الله. بديع الكمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من أذم مؤتلف متراكب مما عند فيك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط الخلق بساط كرمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخذام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخرا ولا الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من عن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان
صلاة الله وسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام يرى ولا يرى وفضله عما الأنام يسير لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين قبول 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 دعاء أنا مقبول صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمد على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
النبي أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإرادة حديثين وردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حكي من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا
وصاحبيه والبطيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبطيع اكتب لنا يغدو الجميع زيارة لنبينا بشرى لنا نلنا المنى والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أشهدت بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
معنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم هذه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى ربه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكري قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Cek, cek, bismillah. Terus. Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadarat al-ulama al-ajilla, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, wabil khusus tetamu kita, guru kita Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan terus beliau dapat membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dekat setejana para kanca-kanca kaum muslimin muslimat, saya sangat badan kol muljaki badan kaula ta ana sehat ananging sambutan badan kaula atas nama khadim majlis maulid wa ta'lim tahlil menyampaikan ribuan banyak terima kasih deka belah ben tetangkeh khususnya serok norok aurunan, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Saya nyiapaki tempat, nyiapaki hidangan. Bada petok nanggi. Bada setak melo apa melo kapi? Melo kapi nggih. Setak melo ngampung din kancana. Insyaallah matur muga sedaja dadi yakin amal ibadah saya keterima. Parlo eka onengin malam mangken maksud ben tujuan kaula ben panjenengan hadir dekat dinto majelis engki kak dinto niat ahormat dek lairepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan malar manter pertemuan malam mangken terlebih hadirin tineng engki kak dinto semulja Al Habib Muhammad Ridha manter muka majelis kak dinto etiatikin majelis sebarokah, majelis seistiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Insyaallah berikutnya malam Jumat berikutnya insyaallah normal. Beri entak pate normal. Karena kaula sibuk sareng napa bulan Maulid. Alhamdulillah bulan Maulid ampun selesai. Insyaallah tahun pole pangki pole bi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal dalam keadaan selangkong saya. Amin. Lancang umur seteja. Amin. Sehat walafiat. Matar muka insyaallah apolong ning tunya
dadi sabab apolong sampai ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin ampun malih sempurna menawi sampeyan ampun benekun karo sekut benare ngeding ocak kaula mumpung beliau Rabu ngereng perengaki sabek dalam ateh niat oleh nangaci ayamalakina engki oleh nangaci niat ayamalakina insyaallah tung situng orang sehadir saya merengaki nasihat merengaki ilmu insyaallah sedaja dadi ilmu semanfaat. Niaten napa saya perengaki ayamalakina sineke buki mun sampeyan hajat tak mampu sedaja separuh tak mampu separuh seperapat tak mampu seperapat minimal bade debu-debu deki saya perengaki niat elakonana kang kui masemak ilmu kelak dekat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah kira dari ten kaula ampun cukup seterusipun engki Kak Dinto taujihat irsyadat nasihat sebekal sampai yakina tineng Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa mak? Untuk ceramah ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak jawab salam itu akhirnya sakit gigi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus
selaraipun semulja guru kita Kiai Muhibbullah Halil dan juga Gus Ulil Absor, Bapak Kepala Desa, Bapak siapa? Ainul Yakin lah. Ainul Wafa. Pokok beda Ainul lah ya. Sebetulnya kalau muljaki para sesepuh, para tokoh masyarakat saya hadir, para jamaah majelis Maulid Al-Muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu saya hadir malam makin. Muga-muga sedaya saya hadir oleh barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Termoga oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir matur moga catet dadi orang seoleh syafaat Kanjeng Nabi pagi hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Saya hadir molotan riang kok atanya. Saya hadir molot tahun beri segi odi sampai setia. Saya otang awak lunas beda banja. Saya rezekin tambah lancar beda banja. Tambah melarat apa tambah lancar? Jangan ngocak lancar. Tak pertajeng kok mau lancar sampean ya. Seporan tak ngenyek gue lagi tak ngenyek. Pengajian yang kok tahu urunnya sekuni tahu kok. Masa ke mejo tak sanggup. Assalamualaikum. Enjek tak ngenyek kok. Tanya lagi panitia sampean tak pentos. Urunan tak panitia adalah bingung. Saya nelpon geluk saya mikirin Rio tak kok ojo saya nyari tukang sarang. Tapi mau kena sampean nih abuh. Ngejam demar ya. Pak pegena pak pengajian aja pegena urunan aja dengen tahun beri engkau hadir kia denak tahun kok tengeren lebih kok aja ya seporan pengajian ria para hadirin kekui Kanjeng Nabi ini kejak ku nanggung para hadirin urunan mun kun karo 10.000 aja aduh pengajian remon gena ya oleh na urunan remon gena cek ngeserengian kakek todus bagian kakek kok ngenyek kakek ya ngeserengian malah tak todus sekali jangan dibilang norok nyerenge paling jek ria pentas ria karpet lang beling dari rumah dia merah hijau salah ruah tak kena tutup bener loh ria benol tahun beri luar ya. Iya dah. Loh aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia nang aku cinta Kanjeng Nabi, cinta. Bro. Cinta tae dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nih para hadirin, kita itu hidup tahun kemarin molot, setia molot. Mestena nyamana duwara kudu etremah pasti etremah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita itu kok masih dalam keadaan susah, makin melarat? Apa duwara tak etremah? Naudzubillah min dzalik. Orang mau nyangka barokah dari situng belir ya tak mati. Mun beda beli sampean nyangka satu wali barokah tak mati. Suudona sampean roh bakal beri hadiah oleh Allah. Hadiahnya paling kenek dia sampean bakal catat mate suul khotimah. Mau nyangka barokahna belir ya tak mati. Napa boleh barokah Kanjeng Nabi? Mangkan kok gelak tanya saya hadir tahun beri segi odi sampai setia otang ada remah otang beres apa tak beres? Mau tak beres tak mati berarti bener Kanjeng Nabi saya tak mati. Barokarya para hadirin saya kasih tahu ya. Barokarya ibaratnya gelas dia gelas. Tahu sampean? Saya apa ya? Aing apa? Aing apa ya? Bener-bener nanya nggak ria. Mun barokah raja datang ke sampean-sampean ini kan ibarat gelas. Kalau kita itu jadi
apa orang saya oleh barokah raja esena bene aeng susu jeung jeuing ngaruh tahu mon oleh na raja mon dadi gelas sampai kamu dadi gelas terbuka mon gelas tertutup barokah dari Kanjeng Nabi itu pasti ada pasti etrem mana ekerem ketika dikirim kalau masuk kepada diri kita itu yang akan merubah kita menjadi lebih baik. Jangan-jangan kita itu jadi gelas yang tertutup. Naudzubillah min dzalik. Barokah desak nyare barokah ke Kiai Hamid Sidogiri, ziarah Wali Songo. Aduh, Kiai Hamid malam Jumat manis itu kuen. Maca Yasin ping petok. Utang tak tambah ada tambah banyak. Apa tak menti? Mun sampai nyangka barokah ro tak menti. Paling kenek sampai bekal paring hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala mate suul khotimah. Mau nyangka barokahna beli tak mati. Mau nyangka barokah Kanjeng Nabi, rajaan boleh. Paling kenek aja suul khotimah aja. Jadi paling kenek suul khotimah naudzubillah min dzalik. Apakah barokahnya enggak nyampe? Kok tidak merubah hidup kita? Dak remah odik remek wakun ngaria biara bener tak nyampe. Barokah itu ketika dikirim kepada sampean kita itu ibaratkan gelas sampai di gelas saya terbuka apa saya tertutup lah itu mon gelas terbuka ISN aeng masuk ISN susu masuk oke sama kita itu gelas terbuka kalau gelas ini beda abu nah itu tain aeng re bisa ienom apa aja tak bisa barokah tapi maksiat pakun jalan barokah itu membersihkan diri kita mulai bersih buru mati benar maksiat tak ambu barokahna seminggu sekali molotan seminggu sekali mon bener bulan molot tak rame ngaria ziarah Ki Hamid sebulan sekali ziarah ke Habib Ja'far Habib Alwi sebulan sekali ziarah kalau Jumat manes tok maksiat tak benar ya tak saya bersih tak dimanti titi benih salana barokah benih salana amolot tah benih salana apa tawassulnya yang bukan salah tawassulnya salahnya sampean abek rila tak bersih barokah sekone jadi kebe bersih abek dia tak remare dosa jalan terus barokah tepes boleh mon barokah mati mon barokah tebel sampean ziarah kalau butuh netok sampean atawasul nyolok Kanjeng Nabi kalau butuh netok mun tak butuh nje saya pernah dengar ceramahnya Gus Muhib ini alhamdulillah para hadirin saya ini termasuk penggemar beratnya beliau para hadirin YouTube beliau benar congok kok para hadirin takok pula udah ceramah anyar kan nyaman tak usah belajar kan akhirnya ngok YouTube dok beliau tuh pernah ngomong kita itu jadi umatnya Kanjeng Nabi rek musiman engak-engak sampai nek dadi umat Kanjeng Nabi mon bulan molot tok luar bulan molot tak ada lah bulan molot sana sini molotan desak hadir sana luar bulan molot beda pengajian ada leso tak yentaren dan lain semacamnya jangan kita itu umatnya Kanjeng Nabi zahir batin sampai mati ayo toroin Kanjeng Nabi terus sampai kita itu mati dengan ruah mon barokah mon sampean kuat seperti itu barokah raja jadi saya datang benih ayang pote saya datang susu maksud saya mon sampean modal lebih banyak nyari barokah lebih banyak lebih bungkol lebih nyaman kan gitu mon urunan lebih banyak seperti apa kebaik tak kira kok tanya jadi lagi di mana beda orang ceramah yang dom situng di mana beda kan biasanya beda kopi bidang jahe beda sprite kan gitu kebites pantesan paling jak kan ki jadi di mana beda orang ceramah toman sampai nengalain Gus Muhib kambi ceramah kambi ngak biasanya beda semangka ki beda anggur ki hak kosongan ngaria ngora taplan dader ya biasanya beda surban itu tuh kalau surban ngejam ya itu barokah itu ini pelajaran bagi kita sudah tak usah ngaji, tak usah ngalah hadis Quran rule tak nyangke kau untuk kesampean congor ya modal lebih banyak usahanya sampean lebih banyak mencari barokah lebih banyak sampean dapatnya modal banyak paling jauh lebih dengjai ngak nyaman kegerungan kan nih
orang kiru tengah perluan lagi celok bi sambutan dari rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus ini apa? Sampai tujuannya amolot apa? Oh cinta cap apa para hadirin, naudzubillah min dzalik. Mantar kula panjenengan tak dadi orang secokocoh. Orang cinta ya Masya Allah. Loyalitas. Tahu loyalitas sampean? Apa loyalitas itu? Apa? Dar melarat bentar pireng fajaran deh. Reng ketangi nih kocak loyalitas guduk nonduan berarti. Teka ala tak apa loyalitas tahu neng bib. Paling jek melega kade. Loyalitas itu apa? Berkorban penuh untuk Kanjeng Nabi. Kita itu ngaku cinta mater bene label tok ya, mater bene kok ngako para hadirin. Ngaku cinta dari dimah. Ada yang setiap hari baca sholawat 1000 sama Kanjeng Nabi selama bulan Maulud. Saya ingat tahun berapa itu ketika saya kesini sama Syekh Soleh, saya bertamu dari Yaman, beliau nerangkan sholawat 1000 paling ndak jawon. Ki engak gula paling sampean lah kelopain gula ki engak gula. Aduh ya tahun molotan tahun beri oleh apa sampean lah tak tahu dia ada. Cokoco ngaji dia. 1000 setiap hari ada. Mon sampean 1000 benar selama bulan molot. 30 hari 30.000 sampean. Mempe Kanjeng Nabi sampean. Beda sih bulan molot mempe Kanjeng Nabi beda. Tempat apa? Potongan kepir ya. Boleh si tukang rem-ngerem bebena gedengan roh tojuk seneng seteng peteng. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Beda situ aulia nih kang ngocak para hadirin. Mon beda umat Kanjeng Nabi. Bulan molot sampai lebet telore tanggal situng 2 telok sampai telore bulan molot lebet tak mempe Kanjeng Nabi perlu dicek keimanannya dia. Telore dia sampean 30 hari bener 30 hari bentaun tak mempe Kanjeng Nabi segala umat cap absaab ya. Kenapa? Apakah yang berhak mimpi Kanjeng Nabi itu hanya para wali, para habaib, para kiai, para ulama, para orang soleh? Enggak. Demi Allah saya berani sumpah, yang berhak mimpi Kanjeng Nabi itu semua umatnya. Saya celeng, saya coba kapi berhak mimpi Kanjeng Nabi. Sampean termasuk umat apa bukan? Umatnya. Kenapa kau tidak mengambil hak itu? Meta pentah hak orang pangeran, pentah mangkana. Molot biasa. Aduh, mulai ngaji dotong sholawat, masya Allah. Baca gozida dari awal husuk seneng. Ceramah ngedingaki mulai depak bungkon berkat congok ada kok tempe ya. Elang tojun kaki lagi genceran ada keneng ada cita ikhlas ada tempe. Dek remah panitia remolotan tak gena bener tak gena kaki cerek urun tak raja. Podus begini jadi nyala aki mulai ada tempe lah atabuk war lapar gi. Lapar aja, tabuk lapar ya buka tempe tahu Bali tak merah sara tahu Bali merah segone larang cabi tomat larang ekeke tak batas de urunan bujo tak dari mayen nomor ya celep Unda di sana ada kopi di sana, ada kopi, ada apa lagi banyak. King pola bitongan sih gue pentas tak ada pola. Bener, saya husnudon bener tak ada. Panitia lebih bingung berarti bingung lah gelak nih tako ojon, beri gerimis jangan ada tako ojon, mekeren sampean reda rumah bingung. Taknya lagi panitia banyak pekerna. Sampean kare toju, kare ngeserengean, kare ngangangan, kare ngedingaki hadro beri berkat nyaman. Si panitia si pun telepon Gus Muhib nih kan telepon mulai pagi gila dulu beb. Saya nggak beb, cek kalau aja. Saya ini setengah minta maaf saya ini kesini sama Gus Muhib nyaurotan. Beri kok yonceng hol Mbah Muhajir tak bisa kok, tak bisa. Ternyata acaranya burung. Saya tuh diundang holnya Mbah Muhajir ngomong nggak bisa sama Gus. Gus nggak bisa saya Gus. Kemana? Madura. Oh ya wis ya. Ternyata saya ada tamu dari Hadramut, saya ke Bengkulu para hadirin. Tang jadwalnya seminggu, mulai rebuh jadwal lah. Hol kan rebuh Mbah Muhajir, rebuh bekasan ki. Rebuh.
Ternyata tak sampai Rebo capek, pulang dulu ke sini. Rebo itu pas hol keramat. Kula ya jek mayoran keramat pagi. Gus Muhib pagi nelpon mau ngabok berarti. Kok niku ndak gena jadi. Oh, bagus. Sarapan sik Gus mon lapar Gus yo telepon Gus. Oh, kelupain, jeneng kelupain kula mau tak nulis jadwal kelupain tak tahu. Tak undang hol enggak iso jadi lho. Hol iso apa jadi aku? Inti tidak ono undangan. Tadi tulis tak tulis berarti. Ternyata begitu ceritanya. Mau ngamuk ini saya setengah minta maaf nih, setengah nyorotan nggih. Kula malam maulotan para hadirin ketangi maulotan. Gus Muhib tak hadir, kula suudon males dia aja kok. Ternyata gila bagi SMS, aku loro mulai bengi loro weteng jadi iya takut tak yentaren dia aja. Oh salam Muhammad. Apa datang. Alhamdulillah. Panitia sih bagus loh bener sampean. Jangan kok tak serek ke sampean nih kah. Kita jejel ya. Saya itu pernah pengajian di Madura. Koncok berarti sumenep koncok. Pentas nih kemarin Amet di Sepora. Pentas nih bagus, enggak kuade. Dekorannya itu bagus. Bodo kembung, bodo apa? Din mantan apa nyaman? Janur itu loh, nyor apa? Janur itu loh. Pokok pentas le bagus sarah. Bodo lampu no, bodo kembung banyak. Pokok pentas yang hari aja no. Tapi posak isine kembung apa karpet tebel perhatian permadani roh. Rata pada kapi tak lang beling. Rata, satu warna. Terus korsennya kuade. Korsennya lancung tak pandek nggak dia. Rianganan seguni geger kok berarti. Enjek gede ngaging kok cerita ya. Engkon tak jogo-jogo dia. Lancung korsene mantan dulu lah. Korsene mantan empuk, bodo sandur empuk berarti. Betah tojuk betah. Terus ya duduk itu betah. Oh nyaman, korsene lebur. Kula selan iki gak nyaman soko tak sakit. Empuk kan iki. Mohon ria kerja seguni nyelo seguni wassalamualaikum marina. Dinarala coran-coran lo. Sira tahun beri ngonceng kok sing ngonceng boleh. Sampean tak busen, kula sih busen nyengok sampean. Kursinya bagus. Saya tuh tang IPA beda saya kenal ibu nyai di saya foto berarti. Sang kula tojuk neng ada sambutan jadi saya nunggu itu menyongok foto engak reng lake nyok nentek mantan bine foto ibu nyai rem ipang mau ngamuk ipar sang kuah kabin boleh palang ya korsenya bagus ya Amet pokoknya bagus bodoh kipas apa berarti bener kipas juga apa kipas duduk itu loh saya bisa YSN aeng roh AC duduk itu tojuk nyaman betah tak apa loh. Masalah Muhammad alafu Gus iya njek ria kula nika asline kula nika ngenyek sampean kula nika cerek sampean urun tak gena cek ngesrengian men panitia nang biasa aja kudu ngerti sampean. Terus meja itu perhatinya meja itu ya minuman itu urut dari dinak sampai dinak rek ngari ya congok urut dia teki toron teki boleh ngaruh lah. Paling sini itu santri rajo dah mon bedet pelan kan tak lecen kan ini santri rajo tahu sampean botol santri si rajo celep dingin pokoknya sebelah kanan ini minuman dingin semua celep apeloan celep situ bebenep oleh santri kenek ngari ya santri tanggung dingin sebelahnya lagi Fanta pakai botol itu pakai beling itu dingin Fanta dingin terus ada kerating deng celep pokoknya yang sini tuh dingin semua apeloan kebi dingin terus gelas es teh sogem tahu sogem soda gembira loh
Melarat mau tak ada contoh. Sogem, tahu sogem sampean? Tahu soda gembira ya? Susu campur Fanta, soda gembira dingin ya. Terus di tengah ini tengah gula saya tersambu. Beda bidang jauh gelasnya sebrioro. Tahu sampean? Nah, saya raja gelasnya. Panas. Wong saya itu ceramah mulai assalamualaikum sampai mare aja 45 menit kurang lebih. Itu saya buka dari awal itu. Sampai selesai, kok saya tak mare sampai mare ceramah kok. Kuon dia. Iyalah tak ada. Bener, keburu saya ngeber ya. Terus sebelah sini minuman biasa. Sebelah sini kerating deng biasa. Sebelah sini Fanta biasa, tak celep. Tak ada pelon, jadi nak peloan biasa. Terus apa? Santri biasa kayak gitu. Sini santri besar. Kula saya penasaran saya tengah ya, bidang joyo saya rajor. So gelas raja seperti tahu sampai lagi, bodoh kan gelas raja lagi. Ini nget panitia, panas, apa saya nginum mah? Abek lah, apa celeken malah nyaman ngangak ya kok. Dari assalamualaikum sampai mare tak mare okos dia, minum kan masak jila ya. Toron ceramah setengah pekel belum, Gus, ora, gini apa karep? Dia berarti terangin lebih. Bodoh semangka, melon, semangka setok-ketok roh. Semangka, melon, anggur semuanya bodoh durin, osom durin. Pokok banyak kakanan ini banyak dina nih. Tak enggak. Banyak posak berhadirin. Tapi kan tak kira orang ceramah kambingakan situng tak kira kan gi. Mare ceramah saya pegel kelora. Apa bib? Napa bib? Ruah apa gara koro? Napa bib? Bau nuturin nih keperhatiin. Wow, nyaman. Napa bib? Saya itu minuman itu sebanyak itu gak ada yang bisa diminum sama sekali. Joino panas, tena, nginum jelek tak nyaman, tak kok serak di. Apa gara itu ra? Itu simbol bib kan? Simbol dek rumah. Jadi itu Tangerang berhadirin. Misalkan RT sana, urunan. Misalkan RT sana ada berapa rumah gitu. Mon urunan kabeh diberi tanda. Ini Fanta, tanda RT sana nyumbang semua. Sabek Fanta, enggak ruwel. Tangerang, Soda Gembira RT 10, ini RT 10. Mon urunan kabeh, mon bedes tak nyumbang situng rumah tak sabek dia. Jadi kayak cocok tak nyumbang jadi todus. Jadi untuk motivasi, jadi supaya orang itu lomba-lomba akhirnya. Berlomba-lomba. Pajeng din kok mon RT no beda 10 ya beda 10 ya noman ya Tangerna. Berarti RT no nyobang kabeh. Jadi untuk memotivasi jadi saya tak nyobang todus nggak ruah. Iya seperti itu. Mon dia kan kosong kan gi. Berarti tak urunan dia. Dari berkata tahu kok mon tak urunan dia. Mon urunan genak rek kotak berarti tak ngui kertas dia kotak paling je. Gini lagi. Cerek berarti sampean ya. Terus tengah bidang jair ya. Bidang jair apa mek ngak jua panas. Itu tanda beb. Kiai dina ini kala tenger beb. Apa? Biasanya bidang jair kebae tengeren mon la oko setade ceramah mare yang. Ya mon noroen bidang jair tak remare jireng kok 45 menit kita mare okos. Mon ri kala tade okos kan iki. Tak keneng bid'ah. Tak keneng bid'ah. Seperti itu raya iya. Tahun boleh gula yonceng beri bidang joi panas tak norok gula ini lah tak norok bidang joi kemudian dia angak dia lah. Cia. Salam Muhammad. Ayo sekarang apa bukti cintanya apa? Mejo lah nggak ria ayo. Kalau dari ngako dari Dimas sampean ayo. Sampean kalau ahli sholawat 1000 setiap hari selama bulan maulid beda Tangerang pasti sampean muana sampean pasti binar ria muan punya gicek seceleng ya ria muan teng nyoroteng apa terus bukti cinta itu apa sahabat nih para hadirin Sayyidina Abu Bakar nih para hadirin apa rela amet hi sokon nih keke olar demi kanjeng Nabi keke olar diodi para hadirin ketika ada di gua ketika Sayyidina Abu Bakar ngeram sarang kanjeng Nabi berdoa kuai keke olar tak sakit tak apa cinta. Suatu ketika pernah kanjeng Nabi nih ke arjeng Sayyidina Abu Bakar nyareng enom nemo enoman bogi kanjeng Nabi ngenom pas ngocak Sayyidina Abu Bakar apa
Karena Rasulullah SAW yashrab, Nabi waktu itu pernah ketika haus minum, tapi seelang arjeng tang arjeng seelang bener arjeng Kanjeng Nabi. Itu cinta. Nyongok Rasulullah ngenom Sayyidina Abu Bakar seelang arjeng. Itu cinta kuat. Sampai ini mah ya Nabi salam alaika atene ngerenyang. Bener atene sing ngerenyang men sampean tabun sing ngerenyang. Lapar iki. Mare. Habib tak datang pelancung ya Nabi ya Nabi sallallahu alaihi ulang boleh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Saya tadi ngelihat di YouTube aduh dosa kok ya sallallahu Muhammad ulang-ulangin terus. Apa terus cintanya apa? Tojuk berapa menit sampean kuat tojuk ya? Mau ceramah saya ceramah bedelemak bingung sampean. Saya hitung bahasa Indonesia tambah ngantok misalnya. Apa bukti cintanya apa terus? Norokin Kanjeng Nabi apa saya torok setia ayo. Kalau sampai nih setiap molot tonton beri nyare situng sunat Kanjeng Nabi, molot sampai 5 tahun oleh lemak sampai sunat Kanjeng Nabi seodi. Setia apa sunat saya kelako sampean? Situng dekat ada sampean. Kanjeng Nabi ini seneng mau ngaji yang gue minyak wangi. Room apa celok sampean ayo. Elok geleng kok lebar dari saat sampai denak celok. Apa terus? Apa? Sunnah nggak ada. Apa? Bukti cintanya apa? Sholawat berapa sholawatnya sampean? Nabi itu tidak butuh sama pujiannya kita. Sholawatnya sampean itu berapa? Bulan molot tok sholawatan. Luar bulan molot dimah sholawat. Tade. Mon banyak urusan, banyak kerutan buru sholawat. Kepi lakonen. Apa terus? Buktinya apa? Sunnah tidak ada. Sholawat sedikit. Apa? Ayo diniatin, paling jek perhatiannya, sampean tanamkan, mulai detik ini coba sampean tanam, pebidah. Bedakan bulan Maulid tahun kemarin sama tahun sekarang sama tahun besok bedakan. Cari satu kenang-kenangan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebainan kenangan, apa nang kenangan nah? Cari satu kenang-kenangan yang sampean kerjakan amalan atau bacaan yang sampean kerjakan, jaga terus sampai mau dateng molot tahun ada. Misalkan sunnahnya Kanjeng Nabi 1 kerjakan, tahun ada boleh nyare boleh situng, tahun boleh nyare boleh situng, tahun boleh nyare boleh situng. Arwah untuk membuktikan cinta itu. Cari sunnahnya Kanjeng Nabi. Misalkan sampai mau istiqomah baca sholawat berapa 100 setiap hari atau bisa ben Jumat. Saya niat ini oleh-oleh saya bulan Maulud sekarang untuk Kanjeng Nabi. Ben are Kemis saya niat baca sholawat 500 untuk Kanjeng Nabi. Ben malam Jumat. Menunjukkan boleh 500 istiqomah sampai depak bulan molot boleh nyare tambah situng boleh gitu. Khususkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalnya sampean saya niat mulai tahun ini saya mau senang ngaji, mau hadir ke sana. Misalkan tak ada para hadirin, kalau kita lihat sahabat tidak ada yang berat sahabat itu. Karena apa? Karena andi cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat nih Abu Bakar semua hartanya dikorbankan untuk Kanjeng Nabi. Padahal Abu Bakar ini kan mertuana Kanjeng Nabi para hadirin. Tidak usah berkorban untuk Kanjeng Nabi pun pasti sudah surga tempatnya. Sahabat nengalen Kanjeng Nabi ki metuah itu masih berkorban. Sayyidina Abu Bakar ini pernah nangis. Suatu ketika Kanjeng Nabi cerita, nanti itu pada hari kiamat akan dipanggil semua orang. Berdesitung nyaman orang itu orang yang terakhir lebu ke surga. Rasulullah ini cerita nanti akan ada namanya fulan siapa gitu misal. Cerita lagi itu orang yang terakhir masuk surga. Sayyidina Abu Bakar ngeding cerita aja nangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Beruntungnya orang itu kenapa? Untung Nabi yang mericap bahwasanya orang itu pasti masuk surga walaupun terakhir. Orang ruah walaupun terakhir lebu surga tapi lapas teh lebu surga. Kanjeng Nabi saya cerita lagi. Mau nengak engkau ya? Tak temu kan kok Abu Bakar kita tahu masuk surga apa enggak tak tahu. Belum tahu kan apakah mati nanti masuk surga sepora pangeran apa moro-moro bukan neraka tak tahu. Mon orang jual lah untung pasti masuk surga. Kenapa? Kanjeng Nabi saya cerita bahwasanya nanti akan datang satu orang namanya fulan itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Sayyidina Abu Bakar iri mek benengkok be mon kok kan saya cerita ki lapas tel bu surga kok. Nangis Sayyidina Abu Bakar takut tak selamat. Sayyidina Abu Bakar nih kata kok tak selamat metuana Kanjeng Nabi yang bari Kanjeng Nabi hijrah berdua Abu Bakar para hadirin moljah
Bedake swarga sebut lagi nang Al-Qur'an apa disebutkan dalam satu ayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodo ning gone ka. Sayyidina Abu Bakar mertuanya Kanjeng Nabi, sahabat, hartanya semuanya dikorbankan untuk Kanjeng Nabi, hidupnya untuk Kanjeng Nabi. Nangis tak kok tak selamat. Nggak sampean ngeserengian, bulan maulud ngeserengian. Ikala tantai, ikala apa? Terus kemana? Apa bukti cintanya kita itu apa? Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman pernah suatu ketika beda situ sahabat ngaji masjid, baca ayat azab. Baca ayat azab, perot para hadirin, amet dicolok niki perot ngejit. Saking takutnya mendengar siksa yang diceritakan dalam Al-Qur'an takok ngejit, takok abeun orang yang siksa ngaji. Sayyidina Utsman mantona Kanjeng Nabi. Itu mereka para sahabat yang seperti itu cintanya tidak diragukan lagi. Tidak ada sahabat itu yang nggak berjuang dengan Rasulullah, tidak ada. Soro perang mate para sahabat. Apa yang membuat mereka itu ringan mengorbankan semuanya untuk Kanjeng Nabi? Cinta kuat. Kadar cintanya itu semakin kuat, semakin gampang mengikuti orang yang dicintai. Sampean tepak mantan anyar lambe, mantan anyar. Tepak sampean mantan anyar lambe. Biasanya tojo iku ade mulai jam berapa yu? Mulai jam berapa? Mulai jam 4 sampai jam 9 paling jam malam ya. Malam dia langsung tedung apa mandi kada sedurung tedung? Mandi kada apa Pak? Ada tak kira mandi Pak. Leso Pak. Terus sampai alu geluk bisa bine celok apa nje? Kelopain apa ya Pak nje? Kelopai apa? Cinta walgi senang. Setia cecil mulai pengajian ada suap lapai kepayan langsung tedung. Pas laki muka dia yu. Siom apa belaut sampean? Belaut. Berarti tak cinta ke bapak ya? Cinta na lontor lah abid odi lah tau. Beda orang misalnya, beda orang nega kan biasanya Pak mantasaki. Sampean mon orang nega orang ngapote, orang nega mon genteng kan kui kelampi apa bayi pantas kan gi? Kolek pote kan kui bernan apa bayi pantas. Mon saya celeng cek macem. Mon beda orang celeng kan kui kelampi merah. Pantas apa tak pantas? Ngajem saya pun, tau. Nah, suatu ketika misalnya beda orang coba celeng. Oleh rem kereman dari sebinek tepak lamaran oleh berna merah misalnya atau berna koneng. Kira-kira sampai seneng apa nje? Seneng apa nje? Tak seneng Pak. Pertama tak seneng. Koneng celeng nganggo koneng. Ndak mah. Ketara kan gitu. Pas sebinek nelpon calon istrinya nelpon tunangan nah Mas. Iya Dik. Tadi kirim-kirimannya ya apa? Sarungnya cocok. Ngocak cocok apa nje sampean? Cocok. Minyak wangi cocok aja, cocok. Kelambi sedeng aja, sedeng. Beda kain juga kita ijai berna koneng. Cocok apa aja? Ngocak cocok apa aja sampai menentanya lagi aja. Arab apa tak ngocak tak cocok? Aku burung. Kenapa? Karena cinta sampai yang cocok tekala yang kui lagi belurik kita kan gitu. Cocok karena masih cintanya kuat. Nah, itu cinta. Kalau kita itu dasari dengan cinta yang kuat ke Kanjeng Nabi, sebu sekonek para hadirin, sunat apa saja kecil para hadirin. Kita itu mau nyari barokah dari Kanjeng Nabi lebedim mau beneneroh nih. Paling jek mau tak sampean tak kuat nero Kanjeng Nabi, nero ulama, saya semak Kanjeng Nabi tero, saya panggempang sareen ngaji mangkana ngaji. Kiai fulan ya apa ibadahnya ditiru. Pasti itu nero Kanjeng Nabi sambung ke Kanjeng Nabi. Apa nero si panggempang mon kula nyaranaki kesampean nyare kiai si gempang terona misalnya kiai kok rokok anju samsu pas tero bener ngaju wae nero amal ibadahnya maksudnya. Ada salah satu Habib itu namanya Al Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Neka mon bejeng para hadirin kalau sholat itu kadang satu ayat itu diulang dari sholat isya sampai subuh tak remare. Saking husun meresapi ayat yang dibaca itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diulang lagi. Tak sadar sampai mau subuh.
Bojong Esa sampai subuh. Kuat sampai nero Bojong Esa sampai subuh. Terawih we nyari sebentar ya. Ngaji Quran. Baca Al-Quran sanggup apa ndak? Beda saya sebenarnya ngaji sejus, beda. Sebulan hatam dia beda geng tak banyak ya. Kenapa lisan kita itu kok berat mau mengerjakan, mau baca sholawat saja 1000 saja sehari. Kenapa kok berat? Cintanya sedikit, cintanya tidak kuat. Kalau cintanya sampai tinggi seperti tadi, Masya Allah. Jujur sampai beda Madinah, moro-moro oleh hadiah umroh beda Madinah. Tak sholawat terus benar sampai beda Madinah. Karena apa? Merasakan. Loh, rasa itu pada bisa dibawa kemana saja. Tadi saya ngomong mimpi sama Kanjeng Nabi itu semua umat itu bisa. Kenapa kita kok tidak mimpi? Kok tidak mendapat itu? Kenapa? Usaha kita kurang. Tak gerong ke Kanjeng Nabi, tak minta ke pangeran. Jejel sampai bulan Maulud nih minta, ya Allah, saya minta mimpi Kanjeng Nabi. Tangisen tidak pernah. Hadir Maulud mare dua mare. Tidak tawasul. Saben mare Maulud nih Mas mustajab loh. Hari-hari selama bulan Maulud ini mandi para hadirin. Habib Ali Habsyi ngocak dawa getau batik yal asi idza batatub. Ini waktumu wahai orang yang banyak dosa, kalau dosamu ingin diampuni semua. Bulan Maulud ini are-are. Hari-hari di situ mengagungkan Kanjeng Nabi itu mulia. Dan ini bukan hanya terjadi di hari bulan Maulud ya. Kapan saja sampai bisa kuat terus ke Kanjeng Nabi muljo mandi. Pak kuat. Pak kerong pinta ya Allah, pikirin Kanjeng Nabi sedurung tedung mikirin laku apa laku. Engkau mata ada orang sing ngalak buru macol ya ada remar ya. Ada mimpi macem-macem. Sampai tempat zaman corona beri sedurung tedung biasanya nyongok status WA kan hi. Apa sih nyongok status WA? Orang yang gue tepote, orang mate ya. Orang corona lagi, orang kubur gue peti. Apa kira-kira mimpinya sampean? Ketika sampai kemarin nyongo APBD tepotero mana APBD apa mempena kira-kira ya mimpi absa juga lah maksud durung tedung sampai nega mikir seruwet mempena coba tabung pate geger dari gunung ya manja itu coba sampai sedurung tidur itu bayangkan sampai itu ada di Madinah nyongok Kuba seijuro mimpi bagus sampai nyongok fotonya habaib, nyongok fotonya para aulia, mimpi bagus. Pikirkan, pakerong Kanjeng Nabi nggak apa ganteng ya. Polai nggak Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki roh bayangaki, mimpi bagus. Sedurung tedung tak wudu, tak maca bismillah, tak siwakan, tedung napang, nggak malam ruger bengkong gitaran tak bener teguk tasbih ngaria. Ada mimpi pocong, mimpi jerengkong, mimpi absaab yang ngaruah. Cinta itu diundang, Kanjeng Nabi itu undang para hadirin, onjeng, pikirin. Habib Ali Habsyi itu pernah ngomong, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling gampang kalau mau diundang ke dalam mimpi. Siapa Habib Ali Habsyi? Napa boleh umat dah? Apa polan keterangan lengkap Nabi ngaria, genteng ngaria, gak ria. Kalau nggak bisa, bayangkan guru sampean. Siapa misalnya cuman semakin sampai bayang lagi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Pola nggak ria Kanjeng Nabi. Mempena bagus sambina. Tidak semua orang itu bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Kadang Nabi itu datang kelabon ropanah orang saya paling cintain atau ropanah orang siapa gitu. Siapa aja sampai neka kuat ngabes neka. Kadang orang mimpi Kanjeng Nabi ini kan dalam bentuk wajahnya Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhor. Siapa para aulia banyak diceritakan. Habib Husin Berani, Habib Soleh Tanggul, Habib Ja'far bin Zaikhon, Abu Ya Maliki. Supaya sampai nyangke otak ro nyangke. Kadang karena orang ini tak semuanya kuat langsung ngabes asli nih Kanjeng Nabi tak semuanya kuat. Hal itu akan didapatkan kalau sampai punya kedekatan sama mereka. Pas semak mangkana toro tero apa kelakon tero. Ajak nero doher tok wo kiai rokokan samsu pas tero samsu bener bejeng ada dalam tero sholatnya ya apa aduh kiai anu mau ngakan nyaman pas tero ngakan tok anu kiai biasanya mulai nasi mandi pas sampai norok ngakan nasi mandi bita habit keren sampean bangkrut bita habit. Cinta kita itu kecil sehingga nggak datang Kanjeng Nabi. Kirim sinyal yang banyak, kirim sinyalnya dengan sholawat, memupuk cinta, ngerjakan sunnah.
Yang paling gampang disebut lagi oleh Al-Imam An-Nabhani, di antara salah satu cara paling gampang orang nek kemontro ngonjeng Kanjeng Nabi ngirim sinyal kelaben apa? Kelaben ngelakonen sunat. Sunat Kanjeng Nabi, lakonen, cari yang gampang. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, ke jeding soko kacer, keluar dari jeding soko kanan, kebungko aja maca bismillah, mon lebu bismillahirrahmanirrahim, mon bisa maca ayat kursi, kambi lebu kambi jalan maca ayat kursi, maca surat Al-Ikhlas, kulhu 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, barokah. Lebu kebungko kambi nang mare bojoran saya bina lek beri kok bojoran 500 lek 500.000 iya kak malah tak ada ya jangan tak ada dari bojoran beduk colon dibi tak ada tak barokahnya nggak ada uang itu lewat tok tak temu geresa padahal beduk dibi colon ya pesen neka mon barokah mon orang neka barokah bungkon neka para hadirin bojoran pakun 500 tapi bisa nyicil umroh bisa nyicil sepeda bisa makanan cukup, anaknya enggak tambeng. Barokah soalnya. Barokah bener moro-moro pesenan tambah banyak. Oh, barokah biasanya bojoran 200, moro bojoran 1 juta. Bener enggak juanya mana cinta dunia. Barokah itu tetap nominal tetap segitu, tapi sampai bisa untuk semuanya. Nyelengi bisa, kebetulan melek lambi anyar di telasan bisa, kebetulan melek sarong bisa. Melek sarong BHS bisa, melewat Dimor bisa, melek lamiri bisa. Bojoran pancet. Tapi apa? Allah ngatur pengeluarannya itu dicukupkan, makannya itu tetap seperti itu porsinya tapi enak, kenyang, nyaman, sehat, barokah, lebih banyak akhirnya bisa nyelengen ngaruh. Itu barokah aja bener. Tambah banyak pesena, murah oleh sepeda motor, bener ngaruh barokah nih para hadirin. Ya apa barokah itu ya dengan tadi masuk rumah baca bismillah, sambil nyebul rokok. Ada tedung buco kanan atau maaf saab, buco kiri mempe pocong, buco kiri, buco situng tabang bate. Banyak jine saya lebu ngebungkul tak teman bacain Al-Quran, tak teman bojengen, tak teman biritan, tak teman apa. Sebulan rokok, tambah banyak jine saya lebu. Enjak kok tanya lagi rokok enjak, tak apa-apa rokokan tak apa-apa. Tanya lagi, tapi itu ayo sunahnya gampang. Dari masih lebu ke bungkus rokok kanan, dia masa melarat dia. Engko tak sadar malah gelek mikir kenek kabelah. Mosok melarat Bu, sampai masuk ke rumah kaki kanan dulu masa melarat dia. Melarat apa aja? Baca bismillah, berarti hafal bismillah tah. Kalau itu melarat cari sunnah yang lain, itu kirim sinyal sama Kanjeng Nabi. Apa sih Kanjeng Nabi? Para kiai nih kabarin para kiai biasanya diundang ke sana acara alumni ke sana diundang, datang apa tak datang biasanya? Datang arah apa polan bedemo itu ya. Beda alumni nah. Ayo jauh-jauh entare koncok masyaallah tahlil abid acara lagi soro ceramah ki mintain aeng soro nyerepo aeng. Mari dia ki kerobung salaman lesoh jauh-jauh karena ada alumninya beda sambungan entaren bi kiai ngaji wagia sampai di sambungan kuat ke Kanjeng Nabi. Kirim sinyal lampu potek ngale bi Kanjeng Nabi tengen. Lah sinyal paling kuat tuh untuk undang Kanjeng Nabi apa? Sunnah. Soko kanan gele sedurung ngakan maca bismillah ya. Cari sunnah yang paling gampang yang sekiranya sampean tuh enak ngerjakan dan sampean ikhlas. Masuk rumah ngenom Nabi ini kamu ngenom telo teguken, telo seropan, bener glek bener ngak ruah. Ngak ria Nabi mengenom. Ujai bae. Kelopai mesti. Ambeng. Ngak ria Nabi ini mengenom sekonek yuk. Pak sekonek Pak. Dia tok 3 kali. Bener glek bener ngak ruah. Oh nyaman jain. Tak ngokos lah ya. Lebih dia lah hasilnya. Nabi itu kalau minum sedikit gitu, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngak ruah. Bener glek bener ngak ruah. Yang ngenom embi ruah.
Minyak sing ditimbik pola wong ngenom dia. Boleh tebak macol nas panas ya. Oh, rem es wo, kombi mancung. Saya kacer tanangan dia. Seri nego aku botol ngenom glok aduh. Ngakan pakai tangan kanan, ngenom mangkui tangan ki. Ayo sih, mau ngakan dari mana? Mau tebak ngakan pas peleden, ngakan ngangkui tangan kanan, ngenom ngangkui tangan apa? Ayo. Mau ngakan ngangkui tangan kanan, nego kerupuk ngangkui tangan apa? Ayo. Ayo ngaku wae lah. Itu sunnah makan tuh pakai tangan kanan. Wis ini saya terangkan terakhir nih oleh-oleh tahun sekarang. Insya Allah ini semuanya mon urusan ngakan paham kabeh nek gempang cara urusan ngakan. Mon ngakan dia lakonen sunnah ta Pak gempang. Baca bismillah kadek terus ngakan cuci tangan jangan lupa cuci tangan. Setelah itu baca bismillah baca doa. Ya apa doanya? Remai baca hafal je. Gus tak hafal Gus. Amok Gus. Dus ya Gus. Betul ngakan tak hafal. Untung gelek Gus Muhib sambutan tak mau ngamuk Pak. Boleh takok ya amok sampean. Ya apa iki dungo ning mangan ndak hafal iki. Pola tak ngakan sampean iki. Dungo ngakan nasek lho tau nje. Pola tak ngakan nasek sampean. Kan rebe pola. Direma Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya nyaman tuh ditelasan. Baca doa, cuci tangan, baca doa. Mari baca doa apa? Ngakan pakai tangan kah? Tangan kanan. Minumnya pakai tangan ki. Enggak ya sing ngojak kanan, saya enggak sampai dua gini kok. Dur temu jenggem, tebak ngakan mau keburu ngenom ki tangan kiri mah dur temu jenggem kok. Baru kena molot mah dur terima bi Allah. Salah ke tangan kiri dur temu jenggem. Oh lagu sampai ketemu orang temu jenggem. Oh tangan kiri ya, beri ngajo ya. Jo, tangan kiri enggak ro ya. Makan pakai tangan kanan, makan itu pakai 3 jari. Nabi ini kan seneng mau ngedeer gue 3 jari, Pak. 3 jari, congok deh 3 jari. Apa yang serengian? Agak resah. Ini ngaki. Seperti minum ini juga tadi ya. Sampai itu kalau ngerjakan kebaikan mon tak bisa sempurna cek buang kabi. Ngakan dari adek sampai mare mon tak bisa ngui 3 jari, paling seompaan, 2 ompaan roh sunat lakonen. Seompaan ta 2 ompaan ngui sunat Kanjeng Nabi. Catat dari awal sampai akhir catat sunat sampean. Seompaan nyebit tempe netok ta nyebit kerupun pakai 3 jari. Setelah itu terserah sampean makan pakai 5 jari terserah ngui sendok, ngui sekrop segarap. Lakan bilam ta lama segarap. Derek akan bikos bungkosnya ya. Tak apa-apa. Cek buang kebi sekone wis ompaan, 2 ompaan, merejile sekarang sampean. Balap Pak. Langsung glunyok sekarang sampean. Ontal pireng-pireng sekarang. Pakai 3 jari, sunahnya itu. Sampean ndek sabe kan ekerem di sana. Kuwi 3 jari seompaan we marji bismillahirrahmanirrahim. Perkem lengari lah tak apa-apa. Menyongok gerungan potongan sebrier yang ompaan dia. Oh, boleh saya apa deh? Apa nyaman deh? Saya telur muncul cara rotan dina orang mau ngompak rajo yang bungkol. Pakai 3 jari. Mari tanang re cop-cop para hadirin sunat para hadirin cop-cop. Cek yosap kade, cek beco kade, cop-cop kade sampai bersih. Mari dia baru cuci tangan. Mon bede pereng rusuh, PLN buter ro PLN. Cek nentek mare mon ngakan sampean bede buter geger kakan. Kalak cek nentek mare, mon nentek mare merenges biasanya sampean. Pereng ro bersihin jilet mon mare ngakan pereng ro tau. Lho itu sunnah itu. Keng beneng ngaria, beneng ngaria jilet. Ngaria mau jilet pereng ro. Pedia. Bi tanang baru jilet dia. Mon pedia sampean jilet dah. Saya yakin insya Allah berde tahlil tak kira jeng boleh kakek. Bocil. Jilat ya, itu jilat itu sunnah itu. Tanang recop-cop marengakan. Pernah Kanjeng Nabi ini kamu menyocop tanang Kanjeng Nabi ini kamu marengakan sampai merah tanangan ini saking bersihnya. Kalau makan pakai 5 jari dari jari yang paling kecil, jari yang paling terakhir. Kalau 3 jari dari jari tengah. Terserah sampean. Mau makan gue sendok.
Terus mangane to. Sendon jilur, mau gue sekrop. Mon ana be mon ngakan gue gedeng dari masjid be. Ya kakan diundang aja. Jilid tanang. Setelah itu jangan dilap dulu ya, dilap itu terakhir setelah cuci tangan. Jilid kade, mari jilid buru beco, mari beco buru gue lap, gue tisu, gue serbet sekarep. Mari dia macam dua. Itu aja kalau pengen alhamdulillah. Dari mah tuan hafal. Dari mah coba apa kompak. Coba hafal dia. Hafal dia pengen seringan dia. Peso ini kok kita. Dari mah tuan. Bismillah. Dari mana tonton sampai rebene TK. Lawa tua ngaju rokero ngaju nanti tonton. Bismillah. Aduh tak nyaman tadi kiai ngari ya Gus ya. Ngalat tok gue hadirin ya. Aduh kah. Suruh maca tak gelem tonton dus syuting dia berarti. Aduh Habib ngajar anak-anak TK jan. Bansurban ngari yang ngajar dua nangakan tak hafal tonton dus Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bicara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihin. Bagus. Gendeng kafir yang dinar. Pedung tak lagi gelak sampean ya. Doa apa itu? Nak-nak tuan apa sih ya? Hiru je. Juga tedung. Ngaji kering mamong kok lagi le. Mangkana mau ngaji je urunan begena. Malah beri kopi ngaji sampai tak ngantok. Adah melarat ngaji kering. Dari ongke kok gelak lah pegel sampai. Paham ki? Itu sunnah gampang, dadok rengakan tak ikhlas ret ada. Macam itu kerjakan sunnah tadi baca doa bismillah, masuk rumah yang gampang itu. Anu ta sampean kuat ta bujung duha. Salam 4 kali kuat ta sampean. Belum rakaat kuat ta. Belena mon kuat, carane belena terang lagi nih kok dia. Bujung duha, cara salat duha 8 rakaat 4 salam. Pertama baca surat Riyad, itu sunnah itu. Apa paling afdolnya pertama rakaat ini baca surat ini. Tak macul. Sureng bujung subuh bae 5:30. Jam berapa sampai ke Sabah biasanya? Jam berapa? 5:30. Merung jam berapa? Merung pagi jam berapa? Tak baru 5:30. Mari bujung subuh langsung ke Sabah ya. Jam berapa bujung subuh berarti? 5:30 aja kan jam 5:30 berarti bujung subuh sampai jam 5 segemek ya. Allah. Ki bujung duha belum rakaat aboh. Ya cetot bujurna sampean. Bujuran segemek ibu oleh karya 5.000 sampean. Tahajud tengah malam sanggup. Tahajud ini kasih paling afdol mulai jam 2 sampai subuh. Beda, saya kuat jam 2 juga tak tedung sampai subuh. Bener nyongok TV, bener rokokan, bejeng, sujudnya itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Pak Polos itu ngaleh. Itu doa. Siapa orang yang mensujud baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir, seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Polos itu ngaleh bacana tempat sujud. Mau sampean tempat sujud tahajud jam 2 mau coba polos hitung kala insyaallah 5:30 jaga sampean dari sujud. Bener khusyuk ngedah. Masalah Muhammad. Cari yang gampang. Saya tidak mau nerangkan siwak saya. Melarat siwak repolana. Mau ngakan ro gampang. Sampean mulai siwak ini ke bangkrut sampean. 10.000 regener ya. 10.000. Mau orang ketangi ini kebedo orang istiqomah beli siwak. Ada sabun setiap ada kepi bangkrut gara-gara istiqomah beli siwak 10.000. Larang ki modern gudang garam loh. Wis tak usah siwak anje ngakan ro bae gelek nyaman baca bismillah, baca doa itu mari ngakan baca doa bangun tidur.
Ya tak apa kan gelem-gelem malaikat sekali-kali iki. Mosok pas sampean apa mau kuburan iki pas selamat kabeh malaikat nganggur moro. Mun se bede dadi jerangkong kok nyaman bede seksa malaikat iki. Itu kerjakan, cari yang paling gampang, kerjakan satu sekarang khusus. Sampai akan punya sinyal khusus sama Kanjeng Nabi 1 tahun. Tahun ada nyare boleh tambah situng. Sunat apa gitu? Sunat apa gitu? Cari saya gampang. Pakai minyak wangi, pakai cincin ini sunat para hadirin. Sampai nganggo tok dia. Siwak nek kemarin siwak nek aslinya raja. Barokah. Orang yang bisa siwak tok ora ridho mbek pangeran. Nyambi tok tak yang kui. Mardhatun lirab nek bisa nyebabake ridho pangeran toron. Mun sampean sebenarnya catat oleh ridho terus beda salah ya sepora be Allah bojeng tak tepak itu tutupen be Allah polan pangeran le ridho ke sampean madharatun lil fam wa mardhatun lirab siwak itu cari sunnah yang paling gampang yang sekiranya sampean sanggup dan ikhlas ngerjakannya yaitu tadi kerjakan 1 tahun nanti tahun ada nyare boleh kelaban apa niaten ngirim sinyal pola gara-gara itu kenal bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham apa tak paham? Gempang apa nje? Siap apa nje? Siap apa nje? Saya nggak ya pokok sampai saya ngocak siap atau nje pokok lang ngeding kabir ya mantur tak ngelakonen dua kini bego sompain mantur saksiin malaikat malam makan sampai tak ngelakonen dua kini sampai sakit gigi petong minggu. Amin Allahumma. Pokok udah saya amin berempat orang lah terima kok. Saya nggak Sarah gelu sampai mau ngaji ya tak bisa macam bismillah kalau tak bisa semua dikerjakan pakai tangan kanan 3 jari 1 bismillah baca doa tok selesai makan cuci tangan baca doa gitu tok mau tak bisa mau bisa bagus kalau tak bisa cari yang berapa sunnah tadi cari 1 cek buang kapi kalau njak macam bismillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ngakan lagi mau ngain duane yo ya bener Allahumma barik lana loh fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan ngakan mari jalan ngakan kui 3 jari mari 3 jari pergem lah apa kepel nasik lah sekarang sampean ngakan mari dia baca doa bangun tidur tadi ya cuci tangan sunnah yang gampang masuk rumah lebih-lebih masuk rumah nih kepada hadirin baca bismillah kaki kanan biasa aki kaki kanan baca ayat kursi baca ambil lebu bener pas depak ya dan bungko mancung pas begitu ngari ya bener tengah malam mulai jam 7 sangku coba sampean bianan bang bedeleng celeng romak yang tak buka langsung bismillah kaki kanan baca ayat kursi kambi ke dalam nyebut ke lampi apa baca ayat kursi baca kulhu masa kulhu tak hafal sampean al-ikhlas tahu ndak kulhu al-falak tahu ndak kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas 3 kali mau tak bisa, mau lanjang gelu sekali sudah. Kulhu 1, al-falak 1, an-nas 1, ayat kursi 1. Akan yang potong ayat kursi ya. Itu barokah. Orang yang biasa ngerjakan itu kalau masuk rumahnya akan dibarokai anaknya, keluarganya, rizkinya akan dibarokai. Rizkinya dibarokai. Karena sampai lalam beabi tak remare otangan nih. Pola ngelabar ngelakonan ikai pelancar cek ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Sampun cukup ki. Celep lari ya. Ya kopi, termoga barokah, termoga manfaat. Kerjakan 1 sunnah itu kenang-kenangan maulud tahun ini. Tahun ada nyare boleh. Mentermoga eterema bi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mentermoga iparengen taufik, iparengen pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita itu menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi sehingga akan kuat sambungan kita sebagai umat kelaban Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Mentermoga bulan maulud tahun sekarang ini menjadi bulan maulid yang paling berkah dalam hidup kita. Amin Allahumma. Mentermo kebarokan esempen oleh Allah Subhanahu wa taala esempen kanggo isa ngomateh kanggo isa ngobodo arek kiamat amin Allahumma mentermo ke kelabon perkumpulan nikah pada Pak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW amin Allahumma mentermo ke tepaknya magulu panjenengan nek catet esuguaki ke Kanjeng Nabi mentermo ke tak kelopayan bi Kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma orang mon ngaji nih Pak umat Kanjeng Nabi mon ngaji atau bersolawat ke Kanjeng Nabi akan diutus malaikat khusus oleh Allah akan nyatet semua nama yang hadir namanya sampai sekarang dicatat oleh malaikat nanti esodoraki ke Kanjeng Nabi Gusti neka beda orang dari desa nyaman ria lagi solawat sama sampean amolotan ngaji Gusti mentermoga mentepak esodoraki ke Kanjeng Nabi mentermoga tak kelopain ke Kanjeng Nabi amin Allahumma mentermoga eka engak sampai hari kiamat amin Allahumma amin
amin Allahumma amin ya man waffaqu ahli khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa inna alaihi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Neka saya bisa beten kaula sampai aki muga barokah muga manfaat kurang lebih nanten kula nyoon seporah salah pemator bahasa saya tak bagus saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.